Sira na hamutuk na fating o ami I anak tuka. Oras neda daw ami akar entrevista Mount Thomas Tamelia Sila nebe ni nudar sida daw ia suku bene ufe natarmos ia anak tuka relaciona ho situação nebe depois de visita sua excelência primeiro-ministro mai anak tuka liu lorong ida o lorong rua itene maluk sida ia oipoli quase hatnolu 5 mai tamato mai território nasional Timor Leste nian objetivo dian atu mai hare natar ga hare rai ia anak tuka hanesan ema agrikultura ema nebe nia natar mos ia anak tuka oinsa itebot nia hare ba itene maluk sida nebe mai tota mai anak tuka Tuir hauni hanoi be kono ba be funda dauk tanggal 22 be itanya senyor primeiro ministro mai anak tuka ia kuliah atau usi komandar usi pole terutama servis sunatar hamutuk halo ame jare nebe haumos be halo ame kombu jauh tambah ame hat sidau katen lolos kata ke atu halo ame jare wesa atu servis mutu hamutuk wesa tambah funda dauk sira tama maine balu la ihanatar tuka mas ami konvujang kono babe sira la ihanatar então wensa am bele sira mai serviço iha tuka debe ami husuba sa senhor primeiro ministro bele halo lalais negosiação kono ba fronteira atu halo stak lolos tuir uluk stak na be mak halo te on deste Português Holanda mai to perbatasan entity ho província Tintin nebe ami kombujang kono ba be stak funda dau ki halo te ona iha natuka nebe ami tahu kono ba idene tambah quando toicos terjadi acontece se retira está kana be maka usi nono governo halate on então bele nuda ami bene ufewan tambah hamur si bene ufe si trana ebe hau ni natarmos tama iha area afetado Aula foi quando acontece então ne faila husi governo husi nono governo depois faila husi segurança ebe hau relata sai ne halo tonaba spaya informação kono ba idene tambah lorong kalan ami serviço naba ami tahu tambah komandari naktuka sira toba o jam 2 jam 3 tam sira tahu kono ba be se kusina batam obe se tuir hauni hanuin kono ba to kuliah kono ba fatu senai nia ame jara sanfo anu si ben operasik se kuliah kono ba fatu senai tintina ami la bato na ba tambah ami la ya ro ne claro mas tintin ami hamul ki hanere isa tasiu depois ami hamul ko kono ba me fatu sine se ami batona ba ne la claro kono ba ato batona ba ne la claro nebe ti hauni ave kono ba be visita san hosi senhor primeiro ministro mai natuka ne sira la tempo ba ami comunidade atau kuliah kono ba ensa negosiação ka atau serviço mutu halo amizade ka sega ne la tempo foi ainda dau sira tempo de ba gestor CV dia manan nebe
haurasik ami ihana ba terus ami la konsega atu husu tama dehan ami jare servisa motuk terus ami sidau ka satisfas kono ba dia fuan sirane ami husu relevante governo atau relata dia fuan sirane ini kuliah di dia servisa mutu kan sana atau entrega vale soberania maka kita betul lah kono babe atau entrega soberania ami kuliah kono babe naktuka ne ami kuliah ba governo kata ne la os politika se politika então ne na sound se politika ne tinen dim ita halai dala ida se kuliah kono ba soberania ami defende ba soberania se kuliah kono ba politika ne oisi ne ita tahu iha koto se kuliah kono ba itenerai itene fati ne kuliah ba soberania ebe au husu ba governo husu ba povo tomak katak se defenderai husu jako mai tona tuka rai rohana tuka ne itenya asa itenerai ebe hau labele balut saya PF ya media katak ne ami politika tambah lor-loron ami halonatar halotos I naktuka nebe labele hasai ka kirim ka saida labele tahu dan politika ne politika ne osilo ihane hau rekomendasi ba o media ya governo kata am iha suku bene ufe ami fahe ba grupo rua ide defende ida la defende tambah saída ami defende depois bolo ami de politiza politiza barai ami la politiza barai raine ita la bele politika kuliah los de kata ita husi timor juan ita kuliah ba soberano defende tena soberano se kuliah kono watu defende mai ita mutu kodi defende ita nini la bele ida rua dengan defende barai imi ida rua hases ne la justo ne la los ne hau rekomenda barai ne ami la satisfas hau kuliah ne balun intervista balun kuliah de hansene ne nia husi suku siluk mai hau rasik husi suku bene ufe hau kuliah lolos de kata ne hau ne morisati la bele tahu hau ne be hanoi ne hansa depois imi kuliah de politika hau rasik hau la politika kono barai se politika kono barai então depois hau nian se politiza kuliah kono bana tu então hau hetan então hau nian e la os ne povo nian ne soberania RDTL ne hau defende barai ide ne hau kuliah ne mak hau nia informasaun dia fone be mak claro então hau se desculpa ba Ronan aja Obrigado Maluk Shira, atu hetan informação nebe factuais no atuais, beta haluhan inscreva iha canal APV23 Online News, hane hambutan notificação, no comentário no fahetutan ba media sosial Siraselu.